Kumchacha de asam ne bana se wanka bia asam no enye yeda otum se nsam anam wo social media yi so nyina Prophet Kumchacha na ya odi yie etuye eya memede ya evangelist mama part e dia ware ehihye so a oware ni junior pastor ye friend Asiamah obofo e dia ware ehihye so na aware no mu ehwehwemu na aware no koso e wo Reverend Mrs. Asiamah ni fie ho a na hye ye ho a ne hall ho a ho na ware bibia e koso e wo ho Prophet Kumchacha so e de ne dia betu ni dwa se Asiamah enti sa eye evangelist mama part ni kuna wodi kan no na o ne yere ko ba nyina ne wani wom ope sabe wo ye eye evangelist mama part ni kuna otwa mu yi wo ye na kola wo hye ne na ase wo ye part akola wo hye ne na ase wodi ne na ase aso am babro fam babro yi koto how dare you edi enti na wo say sa ware we oje eye ni bre Prophet Kumchacha na kan wo si otumi hu say Asiamah sesia ne nkwasha na ware we say to me twa 2 years pa no Prophet Kumchacha no wonye prophet na wonye difo anyame afre no enti sie ka obi oye difodie anaso obi oye nibrefo a eye Asiamah obofo enne watumi atam na no e dia sha Agradaa no afe wa fe ano yi wo catch young guys nyina say here momu nye ne Asiamah ye ni bi na Asiamah sika ni bre ena ye ne sa sika ne bre na mranti aba sabie binum sika ena moni di akire mo ankasa mo mmere mpete se ne abra bi dwe ne bowira no dia kofa abawa bi dia betu ne fie Asiamah mpese obeye bi na even cry engagement ne ma no kro ye sure pa se Agradaa ankasa na ti ne sika ma boso Asiamah woni kapre ena kototo engagement ne ma nyina na odi abesi wo Asiamah wono di otufu as a prophet nia waye no say even osofo ba ko otwam e Agradaa no ko otwam se wo ka bibia gu so kra because aware ne ntawantawa na abemu a anka ye hwe se ye be solve sa problem abranti wo huri akosim asesi ase ka obi obewuro sebe mami Agradaa draw so na evangelist draw so wo Asiamah e na obewuro sebe mami Agradaa akosu adompo ekura enyini sen enye sa no kan batakui a me fele ade ti o se me fa baabi mami Agradaa akosu adompo enyi sen wa udina wakofa koto nwo so oba be yusu bra unkwasha pa na mami Agradaa say you Kumchacha he say si efi nneko first no na Asiamah ebetimi eso ni mu a ebi o we so na ne nsa na sesi ade ne body ni nyina ba bia opese Asiamah eso a opese so tumi de na no ko ba bia bra unkwasha Prophet Kumchacha e na wakasai yentie kum emra sesi a eye maame Agradaa otumi ye bibie bi what you say bibie wo wi ase bi otumi ye bi na won say movie na America no kora wa ye bi da oh yes wa yi bi da o twesini o twesini ni ade enti me no me hu ye no aye me ti say movie ba se me amigina we sa ade no anye movie na se sa na beko na sa na beko na enye movie na ya wale papa ya wale kan pa de ya that is saying omi enu nyina disappointing yankopon that is omi enu nyina disappointing yankopon but die ni titiri we disappointing yankopon pa Asiamah no Asiamah no that is we disappointing yamekora e wo kwan be so because tie say kwaye ti say bia woni pa foforo ana e bia wa be wale maame na anka me ni problem one say adienti ameka sa ne say awade bia ni wiase a awade bia ni wiase a eye perfect there is no perfect marriage on this earth awade bia wo wiase problem wom akasa wom menteme ho ase ntokwa we ewom so atiase life abrabo no sa na tie but eto da bia enipa mienu ntam tumete na on tam tia baye 1 year 2 years na onwa say abaye together eti na edu ba bi kura na
awade mu no ye wo bibia friend separation yeah separation da wetia na edu ba bi amase aba be kan bo ana wo hwe Asiamah ni issue na tama Asiamah ne ba maame no life mo no na maame ni ku na wo ho what you say et se walefo ana wo ba ye no problem aba ana ne maame no wo so won wale biem ana eja wo te baabi na be ma ne ti baabi ebia won betumi kura kan bum that on wa be together yeah what you say na say wonu awoye sofo ketwa listen to me wo awoye sofo ketwa no a wo se maame na se na wo san hye papa na se na say wo to me ko wale maame na ye ehye ne kawaye ne wedding dia that is metumi aka che Asiamah na say wo ye bayi bronsam wo ye totally bayi bronsam aye kase enkoche bronsam nkase mra na wo hye Asiamah fa ne ko ono ane bronsam wo ye totally bronsam what you say yeah if you say ye ni pa foforo na wale maame na kabe mini program what am I say na wo hwe maame no issue na wani ni ku na nya na eye this year ya wai akore mai aya na bi abe yeboso minum ni nsia what am I say ana ye hwe ya mamrem ni ade a obi ni kunkura gya awade a ana obi kunwu a eye be ye 1 year 2 years e bi kura 2 years 3 years that wo to ne bo ase but sabe mrikatu na I say boy ni dimrika na wode kawa akosha na wale no that is a media make straight account was say that is why you be bronsam straight obi a wonya ne sofiketua wonya omatimi awade kama de sen ko beka se enye nwa tasi owiase ebi obi wa akora wo che maame no bi wa maame no obi 60 years otimi wade ebi bema bi wa no 25 years 30 years otimi wade sen kan sheda nye news e busy da amenia eye news we na say sa wo ya brant ye won that say wo ti wiase na wo ye lazy na wani brisika baby a e push wo kono e push wo kwa menam pacho tie dia meka no sa wo ya brant ye na say wo si so na say wo si so that say wo life ayet say Asiamah de ye bi na wani brisika that say wo ye lazy a emna wa twe na wodi what you say do person say Asiamah sabi wono obi a oya Abrewa na da me tie dan say abrantie bi be ka tell me say wadi 22 years maami bi a wone nenam e wo 65 years ana mi bi say na den abrantie wadi 22 years na too many wo bi a wadi 65 years e twem prada wase sofo maami ni wo ska o cars o wadwapade eti me bata na anya kora no matwe afuri ne ho na owunsu a menye kakra de balance ansa na busuya befa once adwene kuta no enye papa eti se wo ya abrantie na se wo siso na se wo mpa adwumaden na se wo ye lazy ne wani brisika eti se Asiamah de we bia me se wudi mre watwe eti we no sa ye wedding na won wa ye ne kawa na won hye ayanu mi ye yabusudiye one say Luke chapter 17 verse 1 say sinti dia beba but dia nam ne so beba no wonue se maame no oni ni kuntam no problem aba but wo Asiamah no wa be ye santaman ana wo da middle what I say sa wo ye nyame nipa na wo ye sofo papa that say nyame sunsum ti wo mu that's how we are for papa saniama na Asiamah we ya no nye eti Asiamah no mi gina wo fidie we so aka kire wonne na maka say obi ewia so fo obi yele ani obi a wo se woni nkrofo yele beko out ani obi a wono de won pa wono ane de no eno me ye dane so eti maka kire Asiamah ni straight say why a stupid guy why you totally stupid stupid guy. What you say? Why you stupid guy? Prof, be wanya no personally who say the work can be do any kwase sanka ma me Agradaa na yesofo Asiamah mutimi ware. Dabi minia. Senti na make say
yade bia yemfa ne se maame ne ni ku na stop ba ye 2 years 3 years ana maame na nam ni kurum enam kurum ana be ma bi ye hu maame ne se o ye me fe ana wodi e pato maame nanim na one maame na wade ya da ka me tira we osof Kumchacha me ni program sabi obi ja wade ye ekowale foforo oba ja wade ye ekowale be ma foforo be ma ja wade ye ekowale oba foforo but wedi Asiamah de ye different yo church na mu na wo ana nam wo Asiamah no so na program we ba yo what I say enam wo Asiamah no so ana ma program we bebre ba ye program do na nam wo Asiamah so that is a wo ba won wo be ye takra wo jam that's a wo yamfa no say memi gina we me na me yele ye wo program that's a wo ye sofo that want to me ameka ya mum that we ye sofo na wadwe so obete me na me yele ntam that befa awade na awade a we ye bayibron sama na anye bayibron sam o so nye bayibron say decision dabi prof say de odomodu but odomodu but dabi ya meka say I say woni wadanfo nam that wadanfo na ni bere wo yele wo ye bayifo Bible kura say memma wani mre wo nyon ko yele good sa woni wadanfo nam ne nani bere wukum wanya adanfo pa sa woni obi nam da se nipa no wonya wo yele no one ne beda na wonya wukum no one ne beda wonya ni papa eti hwese wo ye sofo ketwa ana wo hye maame na se ana wo koto papa no ana wo hye papa na se na so won program aba e den na wo fa wo akile se me kwa akwala no what am I saying? It's my control say Asiamah no why a stupid guy. Prophet Kumchacha so the ne dia ba. Prophet Kumchacha a futu we danka mo fanke you. Kebe bua pa. Obatampa travel and told express consultancy for na. Esoma Asiamah de dumedi ebro makra.